pararepo me no piti pene ahuru mamaha. Te haap o mait ei o ata, e te wharu a I te haamori I torora. Ta o tua tura a pia I o tōna ramau me tua. E tanuhi ei hora o iei te oireo tavita. Monohia era o iei te hau I te tamaitira ia ata. Hau I hora to te whenua I tōna ra anu tau, e ho e ahuru era I te matahiti. Haap au atura ata I te mea maitai e te prauti ai te aro tōna rātua o Yehova. Wahopoi e atura o iei te mau whata no te mau atua e era. E te mau wahi teitei, e wa wawahi I te mau tii, e wa tapu I te mau urura au, e wa prauatura ia yuta e imi I te atua no tō rātou hui tupuna ia Yehova. E haap oho I te ture e te mau prauatua. E wahopoi e atura o iei te mau wahi teitei I roto I te mau oire o yuta. E te mau hoho au te mahana. E hau ho I to taua patire iara I raro a iana. E wapatu hoi o ia I te mau oire I whaita itahia I yutara. E hau ho I to taua whenuara. Aita ho I ana e tama I te reira anutau. No te mea wahor o mai Yehova I te hau nona. I prauai o ie a yuta e, tātou e rawe e patu I te mau oire nei. Aha ati ai I te aua, e te pare, e te uputa, e te tea. Oi vai a te hau I te whenua nei. No te mea hoi, wa imi hua tātou I to tātou atua I a Yehova. Wa imi tātou I hor omai ai o iei te hau no tātou e ati noa e. Wa patu I hora ho I rātou mā te maitai. E nuu tā ata I yuta. E toru ia hanere I te tautani. E piti ho I hanere e wau ahuru I te tautani I o Penyamina. E whana te mauhaa e te pāruru. E whea tama I an aia. Wa haere mai ra tera ati tuta e rawe ia rātou. E te nuu atua. Ho e ahuru I te hanere a I te tautani. E nā pere o oe toru hanere. Wa haere mai ra o iai marate. Wa haere atura ata e rawe iana. E wa haa moi hora rātou I te aro, I te pehora o te whata I maratera. Wa pi atura atai tōna rātua ia Yehova na o atura. E Yehova e ere I te mea rawe tai atai a o ia tauturu mai te taata puai ore. I ropu I te whea atu ai rawe rahi. E tauturu mai a mātou e tō mātou atua e Yehova. Te te aturi nei ho I mātou in e ia oi. E no to oi oai haere hua atu e mātou e rawe I te ienei whea rahi. O oe tō mātou atua e Yehova e. E ihata te tātaan anei ia tupu I tā oera. Pohei hora tō tutai a Yehova I te aro o ata. E I te aro o yuta, whati atura tō tuta. Wā ua tura ata e te mau taata atua I a rātou, e te atura I tera. E paurahi tō tuta e aitai eta whahou. Pau atura rātou I a Yehova e te nuu atua nana. E tau arahi hoi tō taua praura I te riror ai a rātou. Pau I hora te mau oire I a rātou e ati noa e tera. War ohi e hora rātou e te mataui a Yehova. Pau roa e raho I taua mau oireira, e tau arahi hoi te ite ai a rātou I rotor. Pau I hora hoi te mau vair apu ai a rātou, e ua whaahoro mai rai te mau mamoe e te tamera e rawerahi. Ho I maira I Yerutarema. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste.
disponible en replay sur cma.adventiste.pf.